भयो साथीहरू। मेरो काम पऱ्यो कि दामी छ ठाउँ त। फलो कमल सुवेदी फलो गरिदिन्छु ल। कमल सुवेदीलाई फलो छ है। गाडी आउँदैन है यहीँ लुक्ला समय चाहिँ आउँदैन। अब भोलि मात्र आउँछु होला लाइभ। म अफिस पनि जानुपर्छ 9 बजेपछि। सपोर्ट गरौँ है गाइज। अब म एकछिनमा गइहाल्छु। सपोर्ट गरौँ भोलि पनि लाइभ आउनलाई मन लागोस् होइन। भोलि पनि तपाईँहरूलाई यो राम्रो भ्यू देखाउन सकौँ। सपोर्ट गर्नुहोस्। 900 जना हुनुहुन्थ्यो छोड्न मन त थिएन कि यो काम गरेको साथीहरू। सपोर्ट गर्नुहोस् है। कमल सुवेदी डु सपोर्ट। डु सपोर्ट। ओसो थ्याङ्क यू। सपोर्ट पनि गरौँ है साथीहरू। हेर्नु न यति सानो रनवे छ कि यतिमा उडिसक्नुपर्छ प्लेन। थुलुङ्गे थ्याङ्क यू। यतिमा उडेन भने फेरि कहाँ जान्छ क्या तल खाइ छ क्या। मैले पनि भित्रै छु। बाई बाई सिमरन। ओके डु सपोर्ट है। सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहोस् है साथीहरू। एआर थ्याङ्क यू सो मच एआर। थ्याङ्क यू सो मच एआर। सपोर्ट गरौँ है साथीहरू। इज एनी प्लेन्स ल्यान्डिङ या आफ्टर सम टाइम। स्क्याम स्न्याम थ्याङ्क यू। स्विटो थ्याङ्क यू। अरुण सिग्देल थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनाले सपोर्ट गरौँ है साथीहरू। तपाईँहरूलाई म यो देखाउँछु होइन। यो 26 लेभलको हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू। डु सपोर्ट। भिस्टा थ्याङ्क यू। हेलिकप्टर त कति हो कति। अरुण सिग्देल थ्याङ्क यू। सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनुहोस् है। अरुण सिग्देल। इज इट एन एयरपोर्ट? यस इज इट one of the most dangerous airport in the world. Not only our airport, gateway of